Om Swastiastu, alit-alit sareng sami, sapunapi gatra, dumugi maka sami ngemangguhang kerahayuan. Rahina mangkin kecunduk malih sareng Ibu Guru Sri, jagi nyarengin alit-alit melajah basa Bali. Sedurung ngawitin pepelajahan, elingang ngasti tibak tidumun ring Ida Sangyang Widi nggih. Yening sampun saya geyang buku paket basa Bali sareng buku catatan. Mungkin dures biar sayang materi inde lengkara basa Bali nganut linggih nyani. Tujuan pembelajaran agar siswa dapat mengetahui tata lengkara basa Bali. Alit-alit sampun uning napi nika lengkara. Lengkara inggih punika angkepan kalih kruna utawi akeh sane presida ngwetuang arti sane jangkep. Lengkara manut geginanyani utawi linggih nyani keparang dados petang soroh inggih punika jejereng lengkara utawi pikukuhing lengkara atau subjek, lingging lengkara utawi piorahing lengkara atau predikat, penandang utawi penampen lengkara atau objek, miwah keterangan utawi pemirdataning lengkara atau dalam bahasa Indonesia disebut keterangan. Pikukuhing lengkara utawi jejering lengkara kewangun antuk kruna aran, lingging lengkara utawi piorahing lengkara kewangun antuk kruna kriya, penandang lengkara kewangun antuk kruna aran, objeknya sebagai penderita atau pelaku, pidartaning lengkara kewangun antuk kruna pidarta, pidarta indek genah wiyadin dawuh, yaitu keterangan tempat atau keterangan waktu. Imbo utawi contoh, imimi melinasi di pekan. Imimi pinake jejering lengkara, meli pinake linggeng lengkara, nasi pinake penandanging lengkara, miwah di pekan pinake pidartaning lengkara. Sapunapi alit-alit dumugi sampun ngeresep nggih. Mangkin indayang alit-alit mekarya lengkara raris pah manut linggih nyani sekadi contoh ring ajeng. Inggih ngantos iriki dumun pepelajahan basa Bali rahina mangkin kecunduk malih ring pepelajahan selanturnya nih. Suksema Om Santi 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 Om.